Right, nibwena ntubakona kanya kane ndi mwaka yomweru kwatana na oni ontutwirira kona nawe mutegeri omwaka oyura yongi ya 2024 nkwatyo nende kinde tucherutha mugwanja kwitariki imwe mweri wa mbere mwakene ya 2025 oni beto wa Phineas Imana na tukambira neti nende Rais William Ruto nethirite nende ikinyira kana kiarra kia Kenya okuni mantu mwanya na kinyobekira mairane ya kuingia mairane ya rayo nthirite aibekaira kaita ka campaign akiaria kigaru ya Rais ya Kisii State Lodge. William Ruto nararethirite nende akiunera mwaka nethirite akiwa bakaritira akenyango ekendo tira batikula akiwa mwaka ya 2025 nende mantu ya kethira kinya kiagaira kuruki. In 2024, our nation faced serious challenges and great difficulties. Yet, we did more than endure. We stood together in unity, worked with determination, and overcame all the obstacles. Because we are Kenyans, an indomitable, courageous, and enterprising people, unafraid of hard work, because we are resilient champions who strive to win and face every challenge with dedication and stamina, we achieved progress despite significant difficulties. Today, ladies and gentlemen, we have succeeded in laying a solid foundation for even faster progress in the coming year. The Kenyan shilling, which began the year on a subdued note, has appreciated significantly, strengthening from Kenya shillings 165 to the dollar in February 2024 to Kenya shillings 129 to the dollar today, making the Kenya shilling one of the world's best performing currencies. Inflation, a key indicator of economic health, has fallen from 9.6% in September 2022 to 2.7% in October 2024, the lowest level in nearly 2 decades. Meanwhile, foreign exchange reserves have surged by $2.4 billion to reach $9.5 billion, providing 5 months of import cover and insulating our economy from external shocks. Our economy continues to outpace global trends, growing at 5.6% in 2023, positioning us among the world's fastest growing economies. In light of the outcome of our collective determination and efforts, we have every reason to approach the new year with optimism and a renewed commitment not only to work harder and achieve greater progress, but also to transform ourselves and turn every challenge into an opportunity to do more and to do so better. In 2025, the seeds we have patiently and carefully planted will continue to germinate and grow. The progress we have made has set us firmly on the path of rapid and sustainable growth. As a result, we can anticipate stronger economic performance, more jobs for our young people, and higher incomes for our farmers and entrepreneurs. Additionally, we expect that in 2025, more investments will mature, leading to a considerable expansion of our manufacturing sector and an increase in our exports. The reforms we have implemented in both basic and higher education will also come to fruition, providing new momentum and focus for the entire education sector in 2025. Additionally, Taifa Care will approach optimal performance, offering significant relief to households by reducing the burden of healthcare costs and delivering enhanced benefits through an efficient, inclusive, and high-quality public healthcare system.
Right, nangino kunete mukaregetewa kiama kia vuguvugu Southimenti George Kinyougete mwaka muthiru ya 2024 amiru patona witi na mbere kuma kia thirikari chama county na kinya thirikari nene awete nindi kwina wirigiro ati mwaka yomantu ya kethira kia lukore aminerete kinyaute kwa utayanende kura kuthirite kukioneka gwita na mbere 24 turare amanto maingi mbogi thirikari national na county na utithirikari ra bui no tutera tukenia kinyemwe kwou mbuge oni hatongeria baya ikanya na nde batha igitariri urethirwo ni uri MCA urethirwo uri MP urethirwo uri governor kana president kana CA kana minister mbere utongeria bukari jarwero rwarire ugeto kae mtu kwa kae wakamuteje na kamuti etaka gwana mbere ya gukinyira kunengera kamuti owe ukureteri kamuti ukamba kumatuka ogere kamuti na ara agwite ukare distance yewe usoke weje kuni gweterete wambirie witete mbere kumbe atongeria betu bamiru na Kenya yonde uju mbere batu turi ya Kenya na Amiru itwanenkanire ngugi cietu August 2022 na tweta gwetera batwitera ngugi na nandi muntu tugutonya mwaka omweru mwaka juju 2025 batu tukuromba na gitio gikinene kira tongeria ibatwitere ngugi muntu nio twerigirite kiribo na itwije gita ligakinyo 27 ilo tukathurana kairi lakini manto ja kerere na gusambania na kwaraniria boy gutetethia twina na bakwenda gucoka skuru tukwenda school fees itwina manto ja maingi tukwenda kuthithirwa njira isiretire na roje twina manto ja maingi masibitari jetu jatina ndawa inkwira atongeria please na gitio gikinene iba twitere ngugi nuntu tutwirigirite kiribo na murungu abateithie 2025 na abekirinya na ume mwanka bo mugwa batwitere ngugi jamiru na barabange banaso na twanenkere kura cietu mbuge batu tukwigwa twithirinya turi asiari rira tukwigwa kwina abduction ciana betu bakiura ndira thirikari ya William Samoei Ruto ni thithie njuci ni utuko na muthenya nuntu tukwoni bagwatanire na opposition na Uhuru Kenyatta bathithie njucini batu thirinya ya asiari rira tukuona na betu bakiura tutikurara tumami kwou mcoke mbere atongeria makanisa na bobonde to maandamano jomba gutethia maandamano utikio ja kareta kinyabyo ngwa atongeria makanisa ibokire batuthirie misemania maromba no ntu batuthirie musemanio kinoru twinde tugeta turombe na murungu akaigwa kiriro gietu no tutwirigairaga kiri murungu jatu ja Kristo so mbere bishops betu reverend betu na ministers betu bonde ibadithie ora kuombekeka tuthio twina maromba kinya o mweri after mweri kana mweri rimwe tuthio twina maromba nikenda murungu agatwigirwa kiao ndiguru yetu ya Kenya itigete njire witite muntu turiona maandamano musiari o mwana akarara ate toro akarara na kieba so batu kwenda kwira ana babethi nabo muntu ibu kuona katu antu aba kwithwa babu tigeni kumira maandamanone inkwenda tugwatanira na atongoria bakanisa batuonie njira yo Kristo tutamarombene nikenda tukatethio ni mwathani kethia judiciary ikurema na national government ikurema Akenya ni baumirite nende kwa toeni gakenke kakeruka 2025 ugeni na njira mwanya bamwe kinya bayikungwira ninde tene makanisa na bangi nende yanja chiora kontu mwanya nyontubra ninde wedrite kinya bukera kwa ne Kenya baraba ingi bakiwa apaina wirigiro mwaka yo kedira yo kyaga nkuru kya mwaka mudhiru abo tekinyangara muturo nire idrite igita kyabone ne ibakuri rais William Ruto kolo ya kurokia kenda kinya kuthikira mutaro kenda kinya batigete na mbere kuinyilika ino inkururo na ikeno obianto mwanya bakiamukira mwanka omojeru wa 2025
akatoa afya njema, akatoa maisha ya mega. 2025 mwathani tukura santi na tukwa nemeo okira mwanjirio ogwa mwanka anto baithagirwo baina gwirigiro obonene muno bukonenie na mwanka oju obakwamukira na indi kinya mwanka oju wa 2025 anto baina gwirigiro obonene bakuthina mbe na kwinama akwa uchumi ibwanthiguru na bakiuga kinya mutongira mugongo Daktari William Ruto na batiri kwithirwa kithikiria baba kutheta na muno kinya baba kuthina mbe na kuwato akenya na kuithwa kana kwa bundaktwa. Natarajia huu mwaka vitu tateremuka, vijana watapata kazi na tutakuwa na huru na tukue swavi sana. Mwaka yungu kwa na yakayo geba yo msuri kulinga nao wakebonga dikali Ruto kwa tuibwa wenjenzi. Tunatarajia serikali yetu, last year bwana tumeteseka kama machenzi. Wanafunzi kusoma ni shida. Hata fare kwa barabara imekuwa shida, gharama imekuwa mingi. Tunatarajia hii mwaka bwana, hii mwaka ya saa hii tumeingia 2025 saa hii. Mr. Ruto bwana, punguza mambo. Nataka amani, kutia amani ni amani. What we need is peace. You do nothing What we need is just peace Ndio tuendelee kwa amani. Mwaka yoyo ngeyo adilele. Anto ibali naambia lakini dai kuingana uchumi kuitedi baganya kwa tukanto kinya kunyira kuongo wathigo na bya kuria batu mwananchi wa kawaida utebia umbikia kuwa na wiretu thirikari nera nene ogya kolelia yonto thirikari Ruto buru batu ne tunyelete kabisa weta kirutere ne roteka anaba nunu no number 1 ende yonto gari to ya elie batu diongo ya to emira na man endre furugu bageo tura furugu tura diongo ya to na man na tuana tu kwata watu na uo tubabethe ba freedom go buethio la bakwanda nonto pate ko nyankinto bya thirikari Ukienda uchumi bomba kwenenama na kinya bara batena ngwe tweregere thirikari Ruto ikate byanto bomba kwandikwa bara bathomi bena certificate cio tukiambiriria mwaka ya 2025. Aingi nyuma ya kwamukira mwanka omojeru ibaithiritwe baina nkongwiro mwanya mwanya bamwe bakithia kanicani na barabange kinya bakathi guchetha na kinya kwithirwo baina kagita akega gonto ogwa ikenero. Kirutera thiongo thai antu batari na mbeca cio celebrate ora antu bagathoa ile uchumi ilikuwa ngumu kidogo. Thoki na yena manto amea alafu lakini guthoki muno tika kubui muno lakini itokuibo ya no tubogona mwaka omwero na tika yena manto athoki muno na itokuanya yuyo ngeyo yete yena manto akariyo. Kumegebe North Betan Class Chabari no nikumira kende tuna Nicholas Chabari tukona kanya kakunoka ndi nchokerete nyuma ikaita katekuraya. Ere katikati nkoroni ya Nakuru kampasi ijite sukuru ya kuthomera aki ende ni kiuru giotea na gukiria ntura na intobiote ya bweguru na bwaki nande tuibangite gwita mandagitari bakumenya ngoge yao. Kampasi yetu aja ni kinyari nene kiri family Imperial College of Medical and Health Sciences naja itokwarera rerega ra gwita mandagitari bamaririte. ICMHS yejanaga mathomo ja theory na practical jaraja tumaga aritobeto bagatonya ngugene mantu jogima na bakathara. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwante tonkoro kitu ringire thimo namba 0719223223 kana login kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Ongera nko rumori
Rwimbaimbe Wero FM 96.4 Rumuri Rwa Ameru Umamundune Ejawerune. Right, na tuchokera neti Rais William Ruto nethirite akilungira Meru maita kwa magita mwaka muthiru ya 2024 na kia yonthe nindi nethirite aika mawira ne kinyamirandi mwanya ni ontubura nindi mandigitwa ndeto muthuri muri ukethirite akimurika na kona mantu ya manindi ya gemirandi ne kithira nethirite ikinga kwa Kairi nandi mutongirio mugongo William Samoei Ruto nethirite na ndionga kathoma nene kaunti Meru enya kaunti Tharaka Nithi kiri ndionga iji na unekene muno akeja na mawirane. Leo nimeenda kufungua mambo ya damu. Tunakira nguiria kurita na iria karita. Kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba biashara ya mama mboga na wafanyabiashara ni biashara kama biashara zingine. Ndio. Ntupa mbere burariritie muno ni mantu gikethoko. Leo ni mimi nimefika hapa kwa sababu tunataka kupanga soko. Hapa Meru County tunajenga soko mpya 9. Tumeweka karibu nusu bilioni 500 million shillings ya kujenga masoko hapa Meru County. Na ndene kaunti ya Tharaka Nithi. Sasa kuanzia in the next 2 weeks Dr. atakuwa hapa tujenge. Ile mahali iko pale ni mahali kidogo, nilijaribu kumwambia mtu fulani asonge, anasema hawezi kusonga. Mwingine nimwambia asonge, amekwama. So wacha tu nijenge soko mahali iko hapo. Alafu pesa ikibaki nitawajengea soko ingine 2. Najenga hapa, nijenge Chagariga, niende nijenge soko ingine, na Gatunga niende nijenge soko ingine. Bajairi ni mantojegi wa kibarabara ndene kaunti Meru ile mwana kweni kwa mite. Sababu katika hii constituency yenu tuko na barabara 3 ambayo lazima tutengeneze. Ndio. Ile barabara ya Kiutine lazima tutengeneze na nimeamrisha kwamba iendelee. Tunaona hiyo. Ile barabara ya Adero kwenda mpaka KK pole. Ile barabara ya kutoka Adero kwenda KK tutengeneze. Na hii barabara yenu ya kutoka hapa kwenda mpaka Isiolo akiwa na ndiko lingana nwe mwaka juju dwangijiri 44 ne juju lali mwaka jo kuthia barabara hizi barabara zote zilizokwama, kwa sababu najua kuna barabara hapa imekwama miaka 4 miaka 5. Sasa tumepangia mwaka huu. Mwaka uliopita ilikuwa ni wa kudhibitisha uchumi. Mwaka uliopita ilikuwa ni kusimamisha mambo ya kilimo ndio ikae sawa sawa. Mwaka uliopita ilikuwa ni kurekebisha mambo ya elimu ya watoto wetu. Mwaka huu ni mwaka wa kuunganisha stima, kutengeneza barabara na kuweka maji. Mutongiriji wa mugongo akijitinya kiathone kakiwanda kieria akiwa mbere mwisho mwaka juju kethwa gita ngugi ende kulingana mukarigiti okiwanda giki augite no mwaka mweri jwa 8 mwaka jwa 2025. Tumeweka jiwe la msingi kabla ya mwisho wa mwaka huu. Hiyo kiwanda itakuwa tayari. Hawa mandugu waliniambia wanataka serikali itoe milioni 100. Si ndio boss? Na mimi juzi nimeweka milioni 100 kwa account ya Meru Dairy ya kujenga ya kufanya hiyo kiwanda. Urare bunge anenkanire ni atimbe uchonde cha ng'ombe iketho ikimangirigiri. Sasa bei mpya ya sex semen ni shilingi 2,000. Endi nandi amuna moira na jajo mde nandi kwa miaka 2 aja ni oturi. Nilikuwa nimeweka pesa 120 billion kwa mambo ya barabara. Hii ya Chuka Kareni, hiyo ya Keria Makutuni, na hawa viongozi wenu ndio walipiga kura ya yes kwa sababu walikuwa wanataka hiyo barabara ikamilike. Tuteko mnyadha mwaka jwa 2025 tukethwa tukiwe bubu. Mwaka uliopita ilikuwa ni wa kudhibitisha uchumi. Kana bukethwa bubu ngi. Mwaka huu Muthuri
Muthuri Muriuki, Buru TV, Mutirijwa Kangangi. Mwaka yo 2024 mwaka muthiru nende mbura El Nino nethirite kugira wanabuni ontupatarite kinyani rais nginyarwanyirwa kwa elemanti egerera nibethirite baitara kemanti egio chukera kwa mbura El Nino no bona indi mweri wena kinyachukuru chethira checherera wa ochukuru rwa kumania na kwa mbura makondo rethirite kioneka mwandiketonde to Maureen Kinyakirimi na uturikania branende kwa mwaka muthiru yo 2024 kimbura El Nino. Thiguru ya Kenya ni ambiririe gukujira mbura nene mwaka muthiru mieri-ini ya muthia mwanka kwe mweri jwa June mwaka jojo untu buria bwatumire mwanka kurugura cukuru ruthene rwa tamu ya mbere gutonya ya iri kwangaratana ni mbura ya El Nino iria mutaramu wa rera ari gukujira ati gukaura mbura ya makondoria tharakanithia bakanite na Meru au ni mukorwa kwina landslide kwa wingi nginya ya gitogoto athuri ni makorwa marita thari kumwana wandu na mathamithwe na kungwa mbura yakora ikigendaga kwina forecast ya 7 days kwa forecast ni karuthe konania kulingana mbura ya mbura ino na ira expected when in danger andu no mathamithwe ngota kuu nyumene Rais Ruto ni agikanire akiuga ati mbura eje netaka etiura bonene. Hata juzi mlisikia tukawa na habari pengine kutakuwa na El Nino ambayo itaharibu kule, itaharibu mali nyingine, lakini Mungu ni nani? Mmesikia wale watu wamesema tena ile El Nino haitakuweko, wamesema kutakuwa tu na mvua kubwa lakini haitafika pale ya kuharibu. Si tunamshukuru Mungu jameni. Ni mbura iria yatikire antu kathumba batete uturo bwao into bia mbecha inyingi ithukangitwe na kaunti ya Meru ni mwe ya iria ciaringikire bonene. Cabinet noted with regret that we have lost 76 Kenyans to El Nino, while 35,000 households have been displaced. In Eastern, Isiolo, Kitui, Machakos, Makueni, Marsabit, Meru and Tharaka Nithi counties. Tulikuja jana tukajaribu tuwezavyo, ikafika saa 2 usiku hatukuwa tumeweza, and we had to call off until today morning. Ndio tumekuja with the support of the community chief, the area MCA and the police department. Tumeweza kutoa mwili na umepelekwa hospitali ama mochari. Akariba mwe bakioneka kinya kwaga kwa gwitira ni miro kunuka. Oziroro rogotwa thene kongana nonto karabati ene inganire na ntaka tutona oto ingorera so itokora thena kurita irato kwina mataoni patu distance yeje kuma gwakwa aja ndu gwakwa no aja kwina mataoni ni antu a kilomita 1 akitotumira kilomita 7 kwita kutoite monga bakiego iburu nya ukamata nkunie moithina na ijire sinda kumira na ndinya kuruga itwagire nyabe kuruga tugwete nya gutonya kira geto chwakira turuga na gopana na kioda barabara iretere thina uko njamu. Rais Ruto nyumene ni atumiririe kurekeria kigina kia gutethereria baria batena irio kagitene kau ne bakwamukira uteithio. Government of Kenya made available resources to the special to the Ministry of ASAL to make sure that adequate food is available. Already 2.4 billion shillings have been made available to buy food and to make sure that that food is delivered where it is most needed. Kaunti ni Embu kinyayo ni aringikire anene. Tumekuwa na cases ya drowning. Mbere South tumekuwa na watu wawili wameaga kwa sababu juu ya maneno ya flooding. Mwea watu wawili wameaga kwa sababu ya flooding. Embu West pia tumekuwa na case moja, na pia tuna monitor na tunaangalia sana zile areas ambayo tunasema ziko prone for landslides. Kuri nanja ire chiaire kumane na ngorogoro kureta mianki. Twekuwa batu ngololorire raringire kwenia twawa na unthi tira tuyukire iro turaukirire nyumba ni oje kuja ire aire into kionde utego turojere ku kinyambi kanambi elipu akuma sola nguo cionde irari kuo kuma vya kuria kuma esiko bateti nyambi kanambi muguo
jukithiria kinya imera miundene na gutonya nyomba ciantu ukatonya nja cietu thaici nduje mwanka itandene ino roje ruri mengawe yetu mpembe ira turare nacio batu oteginto twena keke kuria thaici tutigitwe batheri tutiji na tukimbirie te usalama ngukwira cionthe indirikitie kuro irwe mburi uteginto etiere nyumba indare machini ciotuma ciongwa ni thukangitwe ni rwe na kiri machukuru roje ni rwakinyire rwangaratania igerio na kiri arimu bamwe bare mwakumaruka irasine. Maji yalifurika katika uwanja na maji yaliweza kufika hadi katika madarasa, so ikakuwa vigumu sana wanafunzi wale kufanya mtihani pale. Tulipopata hizo habari asubuhi na mapema, tukiandamana na mkuu wa elimu hapa Egemeno Sub County na timu ya security ya Egemeno Sub County, tuweza kufika mahali pale katika ile shule na kuangalia vile hali iko. Nena rukongiro nene muno. Leo nkine bingira ofisi no ninaona force yenu nene muno tali force ya mchezo. Na mbure kula within 10 minutes around there ninegwire big bang. No akuwa ofisini. Ndo wakula ula ambula nene muno na kiringa mabati muno riwa nakuigwa information noise na nja irali thina. Nyona egwire bang. Guco thia na ndisha no nikirera gya kurwa ikena gwande. Na miti nacho kana ngikarangana mbia kuwa miti ni kiabukanga uko no ntwana miti achukuru mwe niraburirwe mingi muno na kwa imenywa maira twikire na Maureen Kinya, Makareka 2024. Right, na nikumira kintu tunende Maureen Kinya kire mitu kudatweka gatanta kienda tucheto mkatho na nchano ndo bakwithira watanete na uni irintu kwembele ya mwaka yo ndo babu nyoro ne ndinkethira ngicho kaira kutha yanka uringi na mburi kalono kakalawa na kinyambone na antu bakwalura mwaka tukiona na woro kienda tucheru the mwana kinyanda tucheru the thatu ombito Phineas Imana.